Angibonge Nyamboso. Ungabaleki baba izakhona. Thatha isicephu sakho nje sizoxoxa. Angibonge batwana benkosi awujava engibonile ukuthi ngingama kulezi hlwele zakhe la esadanga ngisize nje ngavayi ngoba anizokuzwa abamba amalimo angabibikho. Selithethi wa yona icala sabela sesikhombisa yona icala yemhlabeni ala selithethi wa ngibambele incwadi mvakelo enkosi ngiyabonga ukungelekelela baba so past 5 lakithi siyabona ukuthi ilanga selishonile. Incwadi kaJohn 14 verse yakhona ngithi ingeka 12 asibonge enkosini yokuqala kulelizwe eyavulela ukuthi ukhona umakoto ozayo ozokwenza lento enje emhlabeni. Siyalibonga ilembe noma singalithandazi la sithandaza. Siqala lapha phezulu nje sele kodwa ilembe ilona elenza ukuthi uShembe angabi nazi isele eziningi ebese fika esegeza abantu abalungiswe yilo ilembe. Leli lizwe la lemakhosi wonke umhlaba walibumba uShembe uShakwati izwe libe nenkosi eyodwa. Inkosi ayithatha ayifaka eviyweni athathi indodana yakhe yinduna. Eqeda ukungezwani wayengafuna uShaka kube igazi lichitheke ngoba kwakumuntu wasezulwini lapha enithake yena wasezulwini wakwazi kanjani ukushinza unkosikazi akhipha ingane. Namhlanje bahlinzwa oba funda baba kwakumprofeti impela lo noma siyazi ukuthi yini ukuba ningamthandi ngoba zabonana emahlangeni loyise manje ngicela uthombe igama lami ngolwenzi. Angithi lento sayilungisela uyena ke ngoba kwafika umuntu emhlabeni oyinkinga mana zayetha inkinga Shembe. Ubani umfundisi wakho ongakha lento nje ayakhe kanjani
lensizwe yayishawa iphoso majele kodwa ifike iphume yenze lo msebenzi ngoba kuthiwa yayibhaliwe la emhlane isuke entabazi ukuthi ushembe ngoba bona umthetho bangaba kwakhumalo kodwa yona yayibhaliwe la ukuthi shembe khulule ba uma ningithanda gcinani imiyalo yami sokukithi-ke ukuthi lo muntu omhleka ngako wafika wazenzela into enhle wakha insizwa wakha ikhehla wakha intombi wakha umakoti kodwa namhlanje usitshela into ezokwenza uba sakhe imizi siyayiyeka ubheka iqhwe elilapha lamakhosazane into engasekho emhlabeni funda baba akucela kubaba aniphe omunye umthokozisi wokuba ahlale nani kuze kube phakade akugejike baba sihlezi naye kodwa lento ekhuluma ngayo lelifo sikhathazwa yona amabhojongana noma kwenza ukuthi akasasebenzi awonele insimi kaShemba enje lensizwa ngizokhuluma ngalensizwe besenza umsebenzi wayo ngaphambi kwezolo kwathi ezweni lakithi ibambene inkosi yakwaNtuli nomntwana abomthetho bangena behluleka kwalala idumbu zonke insuku kwavalwa izikoli zangayenza lutho kwangahambeka sesilala ezintabeni nezingane zethu saxoxa nomvangeli wakwaNtuli baba asiyephungelishe munye umuntu ozosisiza ngalento bathi umlabula nkunzi ubengeka yiyeke ibulalana ngeke sife siphele sinesihlangu sesocasha safika othungweni sayilanda indaba lututhuko awu ngalena ukhona umfundisi kulele linye uhlangothi nayo sithi thina ukhona wathi uba wathi magubani lapha uba kodwa umdlalo ngiyajabula ngoba inkosi ayishongo ukuthi uba lozophatha inkonzo lohamba nje nije athi-ke anothi ngolesine lo mama bebhande niye emzini wenkosi nifike niguqe esangweni niwudraye umuzi bese ningena endlini engenhla ngokunjalo nalo ngolesine kuba u9 nalo ngale enze njalo ngaphela sakwenza sangena emzini wenkosi sathandaza esangweni sawudraya sangena wathi ngaphuzi ngisha amanzi khona uthi ngizovusa amakhosi alele kube yiwona azoyilamula ngoba uchitheke igazi ezweni labo kongcola igama lamakhosi kusho amanhlonhlo yashingila bhekani wathi ngizwile ngathi baba sakwenza ngaphela sakwenza ngolosine kwangolosihlanu kwafika incwadi ephuma enkantolo ukuthi labantu esilwa nabo nathi abakanathi bathi malutsho yayisithi-ke la isinqamukile anohamba nogeza ngimbonile uShoze egeza amabutho lapha into efana nayo le wageza amabutho uShoze angazi bageza ngane ube kude nami wathi sinqamukile-ke senobageza ngoba bangcolise izwe lamakhosi kuze ingilozi ingadinwa namhlanje sihamba kwacekelele insizwe yasala ukwasala insizwe kwasibiya babaleka bonke bagcwele wonke amalokhuzana abantu bengabaleki isimo sasinzima ngithi-ke ngiyayibonga lensizwa ilembe ngoba ukufika kwayo embuze maNazaretha ukulabaholi ekade bekhona ubani okwangena ejele ngaphandle kwababamkhulu ubabamkhulu ubabamkhulu wangena ejele ekhipha iboshwa niyakwazi lokho ngeke ngulande into eniyaziyo kodwa ilanga belikhipha iboshwa lingakaze lingene ejele lisesihlalweni inyanga izulu bikhipha iboshwa ihleze esihlalweni ayikazi ejele lothungo ngokunjalo
belikhipha iboshwa lihle ludokotela ebhedlela kodwa akaze lingene ebhedlela isidweba impande kaJava isivuka kwashonina amaNazaretha wathi uShembu uyovuka ngeScripture yavuka impande zikhishwa ubani iboshwa lezi besinazo la eqala kusho manje yini enifuna abantu umthethweni ufuna ukuthi kwenze ingene phakathi ejele zaphuma iboshwa ezinye bese sezaba ngaphandle kudala yena lendaba basithi ke umkhululo iboshwa wena ke wenzani uyithathe lenkonzo uyifalise lenkonzo yakho ayikazi ifanele lenkonzo leyinkonzo ungalingi nje uthi inkonzo zefana wayibona into nje wabibona siguqa njenga lapha ngoba sidotshiwe umthetho ndingasesiwile lokhu sibuwele ziphuma ngathi baba funda iqede ngana isho umoya weqiniso sowubona ngani thina elingemamukele izwe ngokuba lingamboni sombona wenze njani lingamazi kodwa nina niyamazi ngokuba ehlala naye uyoba phakathi kwenu nasi isilwane sithule nje lapha siyangisho sihlezi nathi asimdingi lo nkulunkulu ongabonwa ophansi kwamafa isidomu leso siya uNkulunkulu thina so khuleka kuye sithole inkinga uyiqedile baba angeke unishiya nezinkedama ngiyobuya usebuyile baba ubuya ngizekile awu wakati ufunani ngihlupha ukuthi ke niyakwazi uovertake lento kaNkulunkulu kakaniyazi ukuthi yaphuma ifundise kade zila ekhaya ebezithi ziyazi namhlanje azikho asike isifundise esazi ngale nkolo ebebengekho la kuleli sonto mina ngibonile ukuthi hawu sesisele phansi insizwa ihambile manje isiyamene amaNazaretha athi nayi indaba enkulu kanti sesisele sodwa la ungabonanga lutho futhi awubonanga kuphindile ke ingane zakwethu la isilamlekile yaphela nginomfowethu ukhona amakhosikazi amabili ehlukene ngokwakha enye sevuma enye seyoyaya yasishona enye washona naye umfowethu lesevuma inengane ezu4 zamantombazane umfana lo ithi ifike evuma yafika shada kwafika amadoda acela lezintombi umama usechibini ngokukhonza uthi umama kungayiphutha mdlalo oselasa ukubiza la ekhaya kanti siyazi ukuthi uyiNazaretha izokhipha isilwane ingungenisela ekhaya ufake isabatha noma ngeyile mina iNazaretha athi mntanami ngingabonga salifaka ke isabatha bafika abakhokho bafika kanye 4 inkomo ezinye zangaphandle zagcwala isibaya bathi hawo lo mfazi uhuthuthu lomthakathi impela singathi ingane zethu singagani yena ifika kuleli zwe isigane kanye zithathwa abantu futhi abakhona la kwaphela ayishadisa embili ngoba umfowethu akasekho kwasala 2 nomfana base bemhlasela bakhona laba sevuma base bemhlasela ebusuku waphuma umfana bamenqaka bamhlahlisa kankomo baqonda kunina unina bavela ngamawindi babulala amawindi bavijwa amabheda gadi waqala manje ukumemeza wathi nyazezulu ngayinikela kuwe wathi awukhethi balala muntu ithuba namhlanje uba ngishiye izingane zami esingena idlondlo umsakhona lapho yawugqekeza umnyango yambamba ngengalo waphuma nayo kanti kufuneka wabo okhipha
lezi ngane zaphuma wathi phumani lingabantu sabheka emuva laba babulele laba ngizobatshokisa bakhona bangakubo la don't mind noma ibayezwa ngo ayizigebengu sithini ngalomuntu sizobonga sithini kuye isibuyilele ebese ingcwaba yathi babo abanitsheni babo omncane ukuthi lelazwe liqale kusiwa laba abantu badlala idemon akambuyisele emvala sakhamuka khona angakhela umuzi kodwa ngizoyifunela mina umzumala ozokhosela khona kwafika umuntu nje wathi udayisa umuzi subsidy nedlo esecele wayithenga lamantombazana amabili sakhe naye namhlanje singambongi ke sibonga wena sibabonile abantu bekhukhumala la sebezenza ubani senza yena ningone mbabani kanti amajazi azositupha uyabona sizedlalele endaweni esazi kahle ukuthi ngeke sibe yiyo Manazaleka angazi mina ukuthi ngingathini ngalesizwa yasezulwini ingenye isizwa le engeke sayifanisana lutho emhlabeni isakhele intombi ukhona incwadi kaJeremiya la ethi lokhu baye ukushisela inkosazana ezulu impepho seswele konke siqedwe ngenkemba nangendlala ukushisela inkosazana ezulu impepho kwawuphuma intombi zolima isimo yenkosazana zibuye nayo imvula kuyizintombi sebefikile abelungu bazenza abakuthandayo sizothini ngoba sehlulwa khona eqaleni kodwa nje uNkulunkulu angazi ukuthi singenze njani lezi ingane engemva izigane lezi ingane zethu izothathwa uba la kunjena nje kuleli izwe manje ziyafunda lokufunda kwazo bazokwenzani ingemfundo babuye bahlale phansi bengizilutho siyambonga umnikazi wezinto zonke ngokwenza into ebaluleke kangaka kodwa kukhona inkosi esandokubuza nje ukhona ulimi olayigcekeni bafuthu esandokubuza izolo unina akazabe naso isigcawu kodwa waphatha izwe ngaphambi kwamakhosi kade ekhona lolu ulimi elikhulumayo la igcekeni olwani wequlwa ikhala ngoba yini yona leyo la mangalele baluluka asibambeni bafethu kunje singasabe uNkulunkulu sinaye lapho asinaye ungasho ukuthi ingane kuhambi ingane lapha ithathwa ukuthukela inkosi yafika lapha kumengameli ngihamba ngayibika yathi inkosi isihambile lo ngane emhlabeni kodwa noyithola ngasemandeni la ngiyikhiphe ngabeka khona usho ufuna ukwenza njani wena uqhubeke baba inali yancwadi abeka ngokunika lawo bahamba bagudla imfula sebefikile abahloli begijima pheka umfula bengayitholi bayithola nansi ebibini bayingcwabela bona amen kusayisikhashana izwe lingabe lisangibona kodwa niyangibona nina lokhu ngiphila niyaphila nani kunjalo nje siphila nayo inkosi yezulu nomhlaba funda baba ngalolo suku niyawazi ukuba ngikubaba nani nikimi ufunani ke enye nami ngikimi ufunani ke enye kanti ifundo lencwadi iphethe yonke inkonzo lencwadi sesiyawumusha ngithi iphethe yonke inkonzo sesishayile sengiyayikhulumela nje ngoba into phela yafikela kuthini kodwa nje hayi baba oyikuleya endezo isiyathanda ukusho ukuthi cha thina sinojenene impela lesizwa nje engifundela incwadi umhloli lo kodwa ngeke umbone ngoba akayithwele ukuba nguwe nje mina baba ngabe sengumfundisi omkhulu manje wena yazehlisa ifunda baba abaseKorinte besibili
sorry ngana impela ngifuna ukuthi bayi abasekorinte besibili isahluko sesithupha ivesi eleshumi nane maningabotshelwa ndawonye nabangakholwayo niyaphi nina bobaba nodlinyama emzini abantu ningabafundisi ababa bazongizwa niyaphi nina lanodli inyama emzini abantu abahlabile ningamanazaleta ingqobo ekade sidlala abantu zodla wena futhi hey nakuthanda ukudla la ikasi inyama ngele ngitheni oh awenza kahle ngoba bakhakha vesi niyaphi ngiqala phansi niyaphi enyameni emzini yabantu lodla inyama ningamanazaleta nansi le ncwadi ithi akuhlanganwa uqosho ogqokeni nengungulozi wena uyilinazaleta kwenze njani wena ubiziwe bangambiza nje mina ngisho next door ishows akangibizi mina angibiza ulibazo ohlanganyela na bantu abahle inkamba awu kodwa baba kodwa sithushwa yini inyama sidladele ngitheli baba yiphinde kule wayiphinde maningaboshelwa ndawonye nabangakholwayo ulandeni kumuntu ongakholwa ngoba ikuphi ukuhlangana kokulunga nokungalungi ikuphi ukuhlanganyela nokukhanya nobumnyama na ikuphi ukuzwana kukaKristu nokwaBeliyali Kale angiyazi lokuthi upopwa okale athangimazi ukuthi ngoba bayena lo sikhuluma ngento esiyibona thina esila ukuthi hawu wazosisiza uNkulunkulu bakithi wasiqoqela amakhosi ayelapha uthi umfundisi wenkonzo baba laba bantu bahlala ngithi mina ngani baba uthi phela mina ngila akaze ngwabona amadoda amadala kangaka ukuthi uyakholwa uwaze lapho wena amadoda ngwazi lapha lokuphuzwa khona ahamba ngeenduku embili hayi la namabhuku imqandula kodwa badala laba bantu bacobezela futhi bacobezela siyadla sidlifa lezulu sinoJehova uKristu isabelelo samaNazareta 5 baba isidlifa lezulu ngoba asiswele lutho nawe ke la ufuna ukungilandela yenze nje hey nabathanda ukuphila emhlambini kaJesu khumbulani ingcindezi yendlela eya ekhaya umkhondo omncinyane wehlula amagwala lesango lincinyane lingenwa ngamandla izinyoni zinezindlu zihlala kamnandi kepha uJesu kanandawo lapha engahlala khona abathanda ukumlandela mabazidele kuqala bangayesabi imiyalo ephelisa amandla bathabathe isiphambano emahlombe abo basifele isethembiso abasethenjiswayo Thank you baba ushamba kanayo umuzi akanayo umshinjo kusasa nje uyaphuma uya kwamanyamazo aphuma ashiste isinje akanayo indawo la ngahlala khona wena ke ngoba uhlezi lapho uzuke izinsika ngeke umbone ushayela phuma ubone ukuthi ushembe ubani uthi ibahlala abantu bahlala kule ndawo ithi incwadi yesambulo ekunamakhosi la ekhaya akhozayo akhonza umuntu una babani ka wena ufakeleli le plastic ethangaleli esiqephesa thina yabona into kaHulumende hayi ezulwini lento la ufuna ukuphila landelana ngamadoda uphile kanye nomzi wakho uthi manje ngizokhola kanjani ngoba angisena nkosikazi kanti ukhona unkosikazi wena zama impilo yakho la uNkulunkulu akuthanda usazomthola unkosikazi kuphe kake hawu abantu bahlushwa into engenankinga ayinankinga lento engasa kwethu like kuganwa ngisho amakhehla anye kubela lapha
ngoba bageziwe bagezwe umnikazi abababe ngokungaka ukuthi ngeke bagabe bese baba ngithi abantu bebegana baze bazala ingane enezibandla ngokusebe badala akisho kwena Josi imnandi lento asingayoni iManazareth sihlushwa nje ukuthi nje siyahlupha Manazareth ifunde baba senyabaleka nje khona manje Ncwadi yabaseGalatia isahluko sesine ivesi lesithupha lokhu ningamadodana uThixo uthumile umoya wendodana yakhe ezinhlizweni zenu ememeza ethi Abba Baba ngakho awuseyiyo inceku usuyindodana uma uyindodana uyindlalifa kaThixo ngoKristu yona le indlalifa lela baphezulu lesitesi ayikhe buyithola yona indlalifa kaThixo ephethe thina hawu siyahlupha ke ngoba sihumusha kabi ngithela ngiyibona lapha ngabona sokusukuma obhele ngathi ndawo naba sebeshaya isishameni beningekho lwamfana oshaya uphiyano uzoshiya ngibona into ongene nayo ivela kadawu kanti nala ekhaya bakwazi lokho bebekhombisa izwi ayikho into yasemhlabeni abangayazi kwazokugcina amakhosazana afake into emnandi ke yala ekhaya kodwa emneni benikhombisa izwi lento enenzayo siyayazi nathi amaviyo siyangena kuwo siphethe konke nje okhiye sabanikezwa umnikazi ayibonga Nkosi akunayo inkosi ende mina bafowethu angaze ngife halokho ngilanda ubesathi ngasezulwini kodwa nje asilandele uNkulunkulu bafowethu senze konke futhi asikwenze asingamkhubazi ngoba uze kithi uze emakhosini njobabona behle phansi nje akubona omantolwana kwathi angifuni isambulo baba 21 ilizwi sisevila ezuwetunathi Isambulo 21 ngabona izulu elisha ekuthole elinye ile nomhlaba omusha ngokuba izulu lokuqala nomhlaba wokuqala wabe udlulile akusekho nolwandle ngabona umuzi ongcwele iJerusalema elisha wehla ezulwini kuThixo ulungisiwe njengomakoti ehlobele umyeni wakhe ngezwa izwi elikhulu livela ezulwini lithi bheka uthente kaThixo ukhona kubantu uyakuhlala nabo babe abantu bakhe yena uThixo abe uThixo wabo uThixo uyakwesula izinyembezi emehlweni yabo akusayi kuba khona ukufa nokudabuka nokukhala nokuhlupheka akusayi kubakho ngokuba okokuqala kudlulile washo yena ehlala esihlalweni sobukhosi wathi bheka ngikwenze konke kube kusha wathi loba ngokuba lawa amazwi ayisiminya aqinisile wathi kimi kwenziwe ngingu-alpha no-omega okokuqala nokuphetha ibandla ke loniwa yithina
inkosi ilanga yathi isiyayeka ukugcoba ngoba isiyagcoba umuntu uyafa athi sigcobeleni awuyangeni inkomo ensimini aw la sesigcobela thina kuyavotwa la kuvotwa kulolu uhlangothi lo mama akakhonjwa umama useqinile bathi abayifuni indavundavu bafuna umakoti omusha lo ofaka ibuko angiphathi la akane moto kuthiwa kuvotelwe yena kuthi uyena mkhokheli ithi indlela ibuzwa kwabaphambili manje lo mama uzofaka enkingeni kusasa la kukhetha umuntu omncane nakhona ngapha emadodeni kukhethwa izingane zibe ngabashumayeli izingane ezikhwele idilike ngoba ifaka umuqa umshumayeli phela sizobalalela ngoba abanikazi ibethempela labo mama ke lapha into engengayibona abakhokheli laba abagcotshiwe abasha basinisa ithimba labo laba eli-level labo zihlale leza lokho zingasizi kuze kufika isikhathi sokushayisa ziphume ehambe ngoba kusina lezi ingcwayi phela zethe ey'faka iy'buko la seyiqede lapho zithatha amathuluzi ziyawabeka ney'gubhu lezi zalukazi zethu-ke seyizoyithubula-ka ziyithubula awusakhali ithuluzi awusakhali lutho bayiphophotha nampa lapha abakhona uthi leli isonto lizoqhuba kanti omama bayini laba esontweni ngoba bayizinhloko zebandla la ngigcoba abakonti abasha ngifuna ukwenzani usezilile lomkhokheli akasayindawo angithi sokufuna azile phela angazini ungahleka sipetu lokhu nje ukuthi kuyakhethwa akuvotwe yona nto kufanele wena mfundisi la bekhetha umuntu omncane uthi ho uNkulunkulu akafuni bagcothe umuntu ongaka khethani omama abadala bangayihluzeli bona ebese bethi hayi ke khethe lo wakho lo kulungile la igcotshwe yimi uye hayi ngalalela bona beshonisa ibandla phansi angithethi njalo ngibalela ukuvayo ukuthi ngavayo seningibuka besathi hayi ngeke ngithathela amakhosikazi kodwa akayeke ukuba abakhokhela abantu bebancane yebo leli bandla lagijima kakhulu lifuna umuntu ogijimayo kodwa hayi lisikhokhelo ukugcotha umntwana nsuka kubheka hayibo ngiyonakala phela manje ubaba uzohamba awuhlela imgidi ikanti thina sigcoba kanjani indaba yokumfundisi la ekhomba nje unu omncane womntana mama qalane esistep hayi lo angibafuni laba abangaka kufanele umuntu okhulile hawu sakatalezi kwa amphathi khona la wakwane moto umntako ethi hawu bosho bomanje awewe sekhona ke manje isithushwa amakomiti ke manje hayi ahlupha amakomiti manje iphekwe ibili phela kwazeke apha kwethu aqhoqobala ngendlela ongekwazi sesabathe hawu bakithi ikomiti le inkomo seningathatha imali engango 200,000 inkomo yodwa umhlaba ungaka hayi yesemthini zakewu ingaqamazinya yikho kulungile idlelile imali yabafelokazi kodwa nakho kini kusasa angibonge baba uthe ulokhu kuba ubaba umdluli kodwa mfana wami sukuma hayi namhlanje ngiyaqonda phela sengikholele wasezulu ezulu wasemndeni wezulu ihlabelelo 237
Nkosi busise ukuguqa abangcwele.